یاری لوا تماشاوان پیف تیوی ریبر هبون بورای ده برنامه زانیار دا بناوی خواه و یکیتیا گیشتی نویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوری و بناوی هفکار خواه نویسکار عبدالباقی حسینی هم بخیر هاتنا و دکن میوان خلقا ما ایشب نویسکار و هلبسوان کردستانی نجات زانیار. نجات زانیار جدایک بوون 1982 li gundê Zivingê yê nêzî devera Kercews a girêdayî şarê Batmanê, Bakurê Kurdistanê. Parîzer, nivîskar û helbestvanekî Kurd e. Heşt pirtûkên wî hatibûne weşandin. Dibistana seretayî, navendî û lîse li Batmanê xwand. Di sala 2002 ji bo zanîngehê çû Kocaliyê. 5 salan li Kocalî û Stenbolê ma. Di salên zanîngehê da kovareke Kurdî û Tirkî weşand. Di sala 2007 da ji zanîngeha Kocalî beşa mafnasî destûrname wergirt. Piştî wê li zanîngeha Mêrdînê ya Etûkuloyê di beşa ziman û çanda Kurdî da lîsansa bilind kir. Li zanîngeha Anadolyayê beşa sosyalîjiyê xwend. Tevlîkar û xebatin civakî û siyasî bû. Di rêveberiya dezgeh û partiyan da cih kirt. Di gelek konferans, komxebat û civînan da li ser doza Kurdî axivî. Lêkolînên xwe di rojname, radyo û televîzyonan da weşand. Bi navê xwe û nasernavên cuda gotarên Kurdî û Tirkî nivîsîn. Kovareke Kurdî derxist û 3 salan weşan kiriye weşankariya wê dûmand. Bernamîvaniya televîzyonê kir. Gelek helbestên kevin şopî bi taybet ên melayê Cizîrî bi deng kirin. Di destpêka sala 2020 di paşnavê xwe ya Tirkî bi biryara mehkemeyê guherand û zanyar wek paşnavê xwe yê Tirkî bi biryara mehkemeyê wisa bi vî rengekî awayekî fermî ev paşnava Kurdî ji xwe re hilbijart. Ew damezner û serokê peymangeha Kurdî ye li bajarê Lozanê. Tu bi xêr hatî nivîskarê hêja, em ji pirsa xwe ya yekem dest pê dikin. Tu pêşî bi paşnavê zivingî hatibûye naskirin. Taybetiya vê paşnavê çi ye ji bo te? Belê gelek spas êvara we û ya temaşevanên me xweş be. Ez hêvîdarim ku sohbeteke xweş derbas bibe. Hemî temaşevanên me jê zewqê wergirin. Ez Necatim û navê gundê min jî Zivingê ye. Îcar dema bêpirsîn Necat kîjan Necat, mirov dema bêje Necatê Zivingî wê demê tê fêmkirin bê ez kî me, çi kesim. Dema min dest bi nivîskariya Kurdî kir, min xwest navê xwe û navê gundê xwe bi hev re bikar bînim di ciyê paşnavê min ê Tirkî de. Ji ber ku paşnavê me yê Tirkî bi taybet li Tirkiyeyê piştî qanûna paşnavan ji aliyê dewletê ve li Kurda paşnav hatine danîn. Biya min Kurdên hişyar, Kurdên neteweperwer divê bi peyv û têgehên dewletê razî nebin û li esrê xwe li esasê xwe vegerin. Ji ber wê yekê min jî di berhemên xwe de wek Necat Zivingî nav bikar anî û her wiha di dengdana helbesta klasîk de, helbestên Kurdî de jî min bi vî nav û paşnavî nivîsî. Belê. Te bi helbestê ve pêşî dest pê kir. An bi lêkolîn û nivîsandinê ji me re qala bandora cîgeh û kesan li ser ezmûna xwe di vî warî da bike. Belê, helbest ez bawerim di jiyana hemî mirovan de bi taybet mirovên balawan li ser xwendin û nivîsînê ye, li ser edebiyatê ye, di jiyana hemî kesî de belkî destpêkê helbest heye, ji ber ku helbest weke lîstikekê jî weke lîstikeke jîriyê ye. Ji ber wê
بلکی گلک کسان به هلبست دستگیریه لی وکو پرتوکن وشاندی من هلبست وک پرتوکا خویا چار یان پنجه بو باورم یعنی هلبستی من و داویه هاتن چاپ کرن بریاوی من به لیکولینان دست به نویسکاریه کر زیادتر از لقاده لسحای دچوم دهاتم من لیکولین دکرن لیکولین سحای و اب لیکولین خو من دکرن پرتوک و دوشاندن لی بر بداویه و من پیوستی پیدید کو از هلبست خوجی چاپ بکم بناوی سوس من شعرین خو هفته و هفت شعرین خوین کردی چاپ کرن. بله چما زنبیل فروش پیشی بر همین تبو گرینگیا کلپور لجیهانا گلان و تایبت لسر گل کرد چیه بسبارت ده چه خواست تو بگهینی خواندوان کرد به وی بر همه بله دجیانا محمیان ده تشتا پیشی هری زیده باندور المدیکه فولکلوره و گوتنین دفکینه گوتنین هوزانان و درویشانن زنبیل فروشی دناف کردان ده چیروکه به وی رنگیه و براستی چیروکه بالکیشه انترسانه و هر وها لکردستان گلک جیهن بناو زنبیل فروش هنه ده پرساتی بریانه ده بحثا دورو جیگهن کو باندور لمن کرنه بحثوان کرد بلکی جی جبروی یکی پیشی زنبیل فروش پیک هات جبر کو فارقین ناونده که ناوندین کردستانه کو سلیوان جی تیزانین لوی دری برجا زنبیل فروش هیه و چیروکا زنبیل فروش هری زیده لوی دوری درباست به ادما از جی لدردورا باطمان ناوبرا باطمان و دیاربکری آمده ده لفارقین راستاتم لبرج زنبیل فروش راستاتم و هر وها ده گرین خوی باشور کردستان ده لدورا باطیفا لمزارگه زنبیل فروش راستاتم و دمی زیده تر و چیروکی و گوتنی بالا من کشاند و من خواست وینا بنویسم ایجار دما من نویسی هلبت لسر همی تکست و شیوین جداین و چیروک اسکنیم بتایبت سترانبیج و هوزان کردی کو اف چیروک با آواز گوتنه من همی برهف کرن و جداهین دنابر وان دست نشان کرن هر وها و گوتنین چیروک زنبیل فروش لدورین جدا دمتنین جدا ده و ده هلبستا کلاسیک ده مینا فقیه تیران و مراد خان بازیدی لدردور وان من لیکولین کرد و بوی آوای من پرتوکا خویا یکم یا کردی بناو زنبیل فروش چاپ کرد. تو بهتر به چه زمانی خود بینی؟ باندورا زمان لسر نویسکار تو چا وک میناک خود بینی تیدا؟ جداهی دنابرا ترکی و کردی سبارت چیه گلو دما تو دنویسی؟ هلبت از دی جیهان بینی کردی ده خود بینم جبر کو حتی 6-7 سالی خو من به ترکی ندزانی دما لترکیه من دست به دبستانی کر من قد پیوک جی باورم به ترکی ندزانی و بالا من کشاند کو معلم ماموستاین ما به کردی نزانن و یکی از دام فکرین هید پولا یکم ده صنفا یکم ده از لسر و روشی فکریم و دمی من جهف در ندخست کو زمان جدا هنه نتوین جدا هنه من زن کر کو مروف چقاس لدبستانان دخوینه او قاس وی زمانه کو ام پید آخفن جبیر دکه و دگوهره بر بزمانه ترکی و جبروی یکی هید پولا یکی ده من جخورا سوز دا من گو از چقاس دبستانه بخوینه بجی از یک کردی جبیر نکم میناوان ماموستایان میناوان معلمان جبر کو وان بکردی ندزانی من جیزان دکر کو وان کردی جبیر کریه لی من جخورا سوزدا من گو از تجاری کردی جبیر نکم و بوی آوای کردی هر جمره دلحبینیک بو خوشیک بو زمان منی جهان بینیه بو دبستان ناوندی ده از دیوان فقیه تیران و ین هنک شاعرین دن ین کرد راست هاتم پشتی من دست به دیوان وان کر و خواندرا وان کر ایدی بتواهی بتایبت جیانا منی هستیاریه لسر کردی آوا بو اره پروردهی آمه بترکی بو اره بلکی جیانا میا لقادا فرمی سوسیال بترکی بو لبله دراستی خود هستین ما فکرین ما حزرین ما لسر کردی آوا بون و از براستی پی بختوارم کو تجاری از جوی جهان بینی کردی دور نکتم گلو به چند رنگان دستان زنبیل فروش هاتیه گوتن؟
بله گلک دوران لسر زنبیل فروش دقین جدا تکستین جدا هنه حتی لچیای قرچوخی یه روجاوای کردستان جی چیروکا زنبیل فروش هیا گندک هیا دورن بناوی زنبیل فروش هنه هر وها لجولمرگی هکاریه دربار زنبیل فروش تفه گوتن هنه هر وها لباتیفا لدورا بارزان یعنی لباشوری کردستانی و بطایبتی لباکوری کردستانی در دورا سلیوان فارخینه و دیاربکری و گوتنا زنبیل فروش هیا زنبیل فروش به شیوین اساسی گهای روجامه یک به زمان هوزان و دنگبیجان هاتیه افجی شوان پرور جیته ده گلک هوزانوان کرد زنبیل فروش خواندنه چیروکه که تایبت به شیوه هوزانی خواندنه لبلی جعالیه کی دن وجید بویه مجاره ادبیات کلاسیک جی وقت من بحث کرد فقیه تیران شعر زنبیل فروش نویسیه ای دلورن دیسا بجوش جارك جاما مي بنوش بكن قصة زنبيل فروش دا صح بكن حكايته بفي رنگي دست بيدكه و چيروكا زنبيل فروش دبيجه پشتر مراد خان بازيدي پشتي فقيه تيران مراد خان بازيدي هاتيه ويجي چيروكا زنبيل فروش بأوايكي دن يعني بپراني مينا هفن لبالي هناك خالين جدا دنافبر اوان ده هنه ميناك مثلا ده تكستا مراد خان بازيدي ده بال تک شاندن لسر مردینه لسر دیاربکر لبلد یا فقیه تیران ده جیب دوری اوسا کو راست تینه پینا سکرین توننه بشوین جدا وقت من گوت هاتیه لید اساسی خطه جالیه ادبیات کلاسیک و جالیه هوزانان و وکا چیروکه که هف پار هاتیه بگوت. بله پرسکی عبدالخان دلداری هی بری و پرسک عبدالباقی از خازم ایدن بخویم چه بو؟ دبیجه گلو چما ام بیجن خلکی باکوری کردستان بهتر خود ترکی دبینه بهتر یعنی بزمان ترکی جیرا راحتر زمان کردی گلو اب یکاد بین تین اسکن کود زمان ترکی سفکه زمانی که تیدا پیون کردی هنه فارسی هنه ارمنی هنه هم پیون یونانی هنه یعنی جبر حسان بونا زمان ترکی ملت بهتر بری خواهد ده ترکی بهتری کردی یان او یکا به جسدمن ریبازا آسیمله کرنه آم پشافتنه او یکا بدگره و وان کشه یان که دولت خواست کرد نیزی ترکی بم بهتری کردی یعنی چند آخواه نونوش بیر بکن ولی پرسه که هجایه پیوست مروف لسر بفکره و نقاشا به که بکه جبر چند صدمان هلبت صدمه کی تنی تونه جبر چند صدمان لباکور کردستان مخابن روشا کردی گلک خرابه دمترسیه دیه و گلک بپاش تچویه سبب یکم هلبت جبر کو کردی نه زمان دستلاتیه نه زمان دولتیه نه زمان بازاریه لهر دری زمان ترکی سردسته و در رواج دیه جبر وی که جی د پسیکولوژیا ملتان ده او هيا یا سردست چه بد خوازه خبوه بگره و بوه به قبول کرن قبوله که ببینه یعنی تو کس نخوازه جعالیه رایا گشتی و جعالیه هیزا مزن و به رد کرن یعنی جی باواکی دن بدیتن جبروی خوازه خو نزیکی وی بکه سبب سرکه دگرسه این کردی ده اوه یا دویم دولت دمک دریش کردی وکا سوجه کی وکا تهمته که پیناسه کریه و دناف کردان ده کریه کو ترسا به کردی آخافتنه پیک بی جبر ویه که وی ترسه جی کریه کو کرد زیده تر کردی آخوه شیرن او بشارتن ده بچه پشتی یک دو نفشین دی ایدی آخافتنه کردی جهوله راد به جبر وی ترسه جبر وی زختو زوردستیه سبب کی دن تفگرین کردی قدر زمان کردی باش نگرتن دراستی آخوده تفگرین کردی بطایبت ین پشتی سالین هفته ای پیک هاتن و گرسه یا کرد یا گران دانه برخواه وان بشیوه که ایدئولوژیک یعنی بیردوزیا سوسیالیزم مارکسیزم یعنی هنک تشتین دی زیده تر کارو خباتین خو مشاندن جبوان زمان کردی فولکلورا کردی دیروکا کردی دوزا کردی حتی زیده نه گرنگ بو اب همی جبونا و ایدئولوژیا وان تنی وکا آموران دهاتن دیتن اجبر و قیمت پیندانه هلبت دناف گرسین وان دجی زمان کردی به پاش کد ادما کو تفگرک وقت تفگرا کردی بیناس کرن لبلی او بخواد گرنگی ندا زمان کردی و زمان کردی به پیش نخه دناف وی جواکی ده
helbet wê Kurdî zêdetir bi paş te biçe û ber bi mirinê vehre. Bawerkin îro mesela li Bakurê Kurdistanê yani erê dîsa dewleta Tirk bi her awayî bi her amûrê dixwaze zimanê Kurdî bi paş bixe û di nav Kurdan de qels bike lawaz bike lêbelê di nav Kurda de ev sersariya heyî ji aliyê zimanê Kurdî ve sersariyek heye xemsariyek heye û ji aliyê din ve jî di tevgerên Kurdî de partiyên Kurdî de ku em wan wekû tevger û partiyên Kurdî binav dikin lê mixabin carna ew xewek partî û tevgerên Kurdî jî binav nakin. Yani xewek partî û tevgerên demokrasiyê yan partî û tevgerên sosyalîst yan jî bi şêweyeke dî xwe pênase dikin. Yani weke bi Kurdîbûnê xwe pênasekirin car cara ji xwe re wek kêmasiyekê jî dibînin. Lê heger ev tevger û partî îro jî biryar bidin bêjin dehemî sazî û dezgehê me de zimanê serdest wê zimanê Kurdî be bawerkin wê reng û rûyê civaka Kurd li Bakurê Kurdistanê heta raddeyekê biguhere. Lê hê jî eva sal bûye 2025 hê jî mixabin ew girîngî pêdana zimanê Kurdî di nav tevger û sazî û partiyên li Bakurê Kurdistanê de mixabin pêk nehatiye yek ji sebebên giring jî ev e. Belê te hiş û rûnakbûn li ser Saîd Newresî nivîsiye. Ji me re behsa vê pirtûkê bike û nameyên te bi gîştî bi derxistina vê pirtûkê. Belê hiş û ronakbûn yani pirtûka minî Tirkî ya yekem e navê wê Aqil ve Aydınlanma Saîd Nursi ye yani li ser biyografiya Saîdê Kurdî min nivîsiye û her wiha fikr û nêrînên wî duwarê Kurdayetiyê de. Her wek tê zanîn Saîdê Nursi yan jî Saîdê Kurdî di destpêka sed sala bîstî de yek ji pêşengên Kurdan bû hat Stenbolê û ji bona ku mafên Kurda bi dewleta Osmaniyan bide qebûl kirin gelek hewl da di weşanên wê demê yên Kurdan de yên civaka Kurd de hem gotarên Tirkî nivîsîn hem jî yên Kurdî nivîsîn bi navê ey gelî Kurdan gotareke wî Kurdî jî heye heta destpêka jiyana xwe de pirtûkeke li ser matematîkê li ser cebirê bi zimanê Kurdî jî dinivîse lê mixabin ev pirtûk di şewatekê de winda dibe yani mirovekî Kurdperwer e û ji bo doza Kurdî gelek hewl daye min pêwîstî pê dît ku ev kesayet ev şexsiyet di nav Kurdan de pênas kirin ji bo ku nakokiya navbera di nav Kurdan de ya dîn û neteweyê jî ji holê rabe. Çunkî serdest desthilatdar dijminên Kurdan dixwazin nakokiya dîn û milletbûyînê bixin nav Kurda yani tu misilmanî yan Kurdî heger tu dîndar bî tu misilman bî pêwîst e ku tu giringiyê nedî neteweya xwe nedî zimanê xwe nedî kultura xwe nedî dîroka xwe bi vî rengî nakokiyekê dixin nav Kurda lê mirovekî wek Saîdê Kurdî Saîd Nursi ku bi rastî di dîndariya xwe de di zanatiya xwe ya misilmaniyê de İslamê de mirovekî neqane ye bijarte ye hem li Tirkiye hem li Kurdistanê hem jî di cîhana İslamî de bi vî rengî ye lê yek ji aksiyoner û aktivîstên doza Kurdistanê ye. Yek ji pêşengên Kurdan e heta serdema Cumhuriyetê Komara Tirkî tê avakirin heta wê demê ji bona doza Kurdî xebatê dimeşîne piştî ku Komara Tirkiye tê avakirin êdî ji ber zext û zordariyê hûn dizanin di sînorê Tirkiyeyê derfet namîne ku kes xebatên Kurdayetiyê bimeşîne ew jî bûyî rengî ve dikişe qalikê xwe lê belê ji bo Kurdan mînakeke gelek giring e heta 110 sal berê bi navê Reçetetül Ekrat yani reçeteya Kurdan ku wek münazarat jî tê zanîn bi vî rengî kitêbek jî nivîsiye û li ser nexweşiyên civaka Kurd û rêyên dermankirinê rêyên çareseriyê sekiniye divê pirtûka xwe de ji ber wê yekê min jî li ser jiyana wî lêkolîn û xwendinên xwe kirin weke pirtûkeke Tirkî û belav kir. Belê tu te serbûriya xwe li zanîngehan û bajarên wekî Koca Elî û Stenbolê bihûrand. Çawa dibînî ev seyrangeh ew demê ku tu têda xwendekar bûyî di çarçoveya welatekî tu mîna Kurdekî têda bêpar û bindest bûyî. Ji me re behsa wan dema yan wê qonaxê bike. Çi di hizrê te de maye tu ji me re behsê wê bikî? Belê dema zanîngehê min bi taybet bajarên Tirkan hilbijartin ji bo ku ez li wê derê zanîngehê üniversiteyê bixwînim ji ber ku min dixwest ez Tirka ji hundirk ve ji nêz ve nas bikim. Dema mirovekî Kurd li nav Tirkan dijî bi rastî ji Kurdistanê zêdetir bi Kurdayetiya xwe bi Kurdbûna xwe dihese. Ji ber ku li Tirkiye Tirk Kurda bi Kurdbûna wan dihesînin zêdetir. Yani Kurd gelek bi dilpakî
bi dilsafî nêzîkî Tirkan dibin weke xwe difikirin dibêjin qey ew jî mirovên medenî ne ti ciyawaziyê naxin navbêra qewm û millet û zimanan wisa difikire wexta tu li mala xwe yî tu li welatê xwe yî tu her kesî wek xwe difikirî lê dema tu biçî nav Tirkan û tu li nav wan bijî tu fêm dikî bê rik û dijberiyeke wanî çawa li hemberî Kurdan heye li hemberî zimanê Kurdî heye li hemberî daxwazên Kurdan hene li hemberî mafê desthilatdariyê yê Kurdan heye bi wî awayî tu zêdetir hem bi xwe de hesî hem bi wan de hesî hem xwe zêdetir nas dikî hem wan nas dikî ji ber ku pênasekirina tiştekî bi ziddê wê jî mumkin e yanî heta tu berova jî xwe ziddê xwe nas nekî tu nikarî zû bi zû xwe baş pênase bike jî دوان deman de دوان salan de min zêdetir mijar fêm kir min zêdetir dît ku civaka Tirk bi rastî jî civakeke nîjadperest e di tirkayetiya xwe de gelek hişk e û nezanin jî yanî miletekî bi rastî jî paşvemayî û nezane tenê şovenîzmeke nîjadperestiyê heye tirkperestiyê heye bi taybet li hemberî Kurda herî zêde li hemberî Kurda ji ber ku Kurd miletê herî mezinin li Tirkiye û doza Kurdayî neteweyî jî heye ji ber vê yekê di nav Tirka de herî zêde li hemberî Kurda ev nîjadperestî dijwar kiribû duan salên zanîngehê de jî hem li nav civakê di jiyana rojane de hem li nav civat û cimetên Tirkan û hem jî li zanîngehê û wekî din jî min gelek dît û derbas kir û tecrûbe kir û me gelek sûd jî jê wergirt. Belê te xwewek mirovekî parêzer tu çawa xwe dît te karî bû hevsengiyekê çêbikira di navbera cîhana wêje zagon û her wiha helwestên siyasî lê hemû di sebaret te da di çarçoveya kesayeta te da ji hevdû ve naqetin. Belê avokatî bi rastî karekî pir hêja ye mirov di destpêkê de belkî dema hildibijêre tam ne di wê bîrê de ye lê belê piştî ku min ew kar bi taybet piştî zanîngehê unîversitê min dest bi avokatiyê kir min gelek şikir kir ku min avokatî hilbijartiye ji ber çi ji ber ku ez gelek bi azadiya xwe ve girêdayî me azadiya kesanî azadiya mêjî azadiya ekonomîk finansî û her wekî din min dît ku yek ji karên herî zêde azadiyê dide mirov avokatî bixwe ye parêzerî bixwe ye lewma heger ku ez weke mamostayekî dewletê min memûrtiya dewletê bikira yan jî disazî û dezgeheke din ya dewletê de min kar bikira tu carî min ê derfet nedîta ku bi vî rengî di derbarê Kurdan de di derbarê Doza Kurdistanê de û di derbarê edebiyata Kurdî de min kar û xebat bimeşanda û her wiha min ev berhem bû weşanda ne mumkin bû lê belê parêzeriyê avokatiyê ev derfet da min ev azadî ji min re pêk anî û bi vî rengî yanî meyla min tim li ser miletê min bû meyla min tim li ser folklor û edebiyata Kurdî bû dema ku min dest bi avokatiyê kir bi wê azadiya pîşeyî bi wê azadiya karî jî êdî min zêdetir derfet dît ku ez lêkolînên xwe berfireh bikim bi taybet di gerên xwe de min hemî gerên xwe ji bo xwe weke derfet pêk anîn دوان گران de min zêdetir bala xwe da lêkolînê li ser mijarên Kurdî li ser Doza Kurdistanê û pirtûkê min her koçû derketin holê û her wiha ji ber ku ez azad bûm min dikarî di radyoyan de di televîzyonan de derkevin bernameyan bi azadî biaxifim li ser Doza Kurdistanê li ser edebiyata Kurdî û her wekî din û her wiha tevlîbûna konferansan semîneran panelan bi vî rengî avokatiyê ji min re rastî derfeteke gelek mezin çêkir. Belê tevgera rûnakbîrî di çarçoveya welatekî nijadperest dagirtî kêşe alozî û tund û tûjî mîna Tirkiye tu bi çi rengî dinirxînî ger tu bi awayekî sosyalîst yan awayekî hişmendî nirxandineke giştî jê rabikî wê tu çawa binirxînî gelo Li welatên weke Tirkiye ku faşîzm serdest e zordestî heye dîktatorî heye li wan welatan ne mumkin e ronakbîrî şîn bê rewnak awakî rewnak ronahiya xwe bide ne mumkin e çunkî tu tim dibin metirsiyê de tu ned ewlehiyê de ye cihê ku mirov ned ewlehiyê de be hê mirov pêwîstî û pêdiviya xwe sereke pêk ne aniye yanî çawa mirovê birçî nikare hunerê biafirîne mirovê birçî nikare hunereke bilind û berhemên bilind biafirîne ew ê herî zêde li dû nanê xwe be li dû têrkirina zikê xwe be
هر وها مروفين دبن زخت و زورداري دجي نممكنه بميجيكي آزاد بفكرن و بكاربن تفكرك روناك بيريه بريفا ببن لولاتكي وسا جبر ويكي د تاريخي دجي بيرنگي بيكاتيه و ايروجي بفي آوائيه تفكر روناك بيريه يا كردي ببراني للدياسبورا بيكتي يعني للدربي وليت بيكتي جبر كنت للوليت ند أولهية دي تدو ترسي بفكري دما تفكري جي تدو ترسي وفكرة خود در خدار حتى فكرك درنك بدرنه سر زمان نبا مجارا نقاشه او فكر قش نابه كماسيه وهبن جي ناية تفهم كرن دوی او فكر بسر زمان با اواتي آزاد بنقاش كرن و بيشتوي او فكر ادي بكمله و ببيش بكبه ابجي زيادتر وقت من قلت لدروي ولات بيكتي يا ما بخوجي بفي رنگي بيكات لباكوري كردستاني لهلبت دوان شرط و مرجن زخت و زورداري دجي كملينك هيد او جي تشتكي دنا يعني چوا دم امروف طوفكي بزركي داويجه بني اخي دوی تاریتیا آخه ده دوی تنگیا آخه ده او بزر او طوف برب شتلدانه و برب شینهاتنه و دمک آمادکاری درباستکه یعنی مینا زاروکک دزیک دایکا خود دمک درباستکه حتی کو جدایک ببه و به وی جهانه چاوی خول وی جهانه وکه یعنی او شرط و مرجن زخت و زورداری هلبت دمروف ده انرژیه که وسا پیکتینن انرژیه که جدایک بونه انرژیه که روناک بونه پیکتینن لی پیکاتنا و روناک بونه وقت من بحث کرد شرط و مرجن اولهیه ده و شرط و مرجن آزاد ده هری باش روناهیه ده و پیکته جبو مجی یعنی حتی کو الترکیه بوم من ندکاری افقاس گوتاران بتایبت گوتارن به زمان ترکی ده دربار روجوی ده دربار سیاستی ده دربار دوزا کردستان ده نممکن بو ام به شوی کاربن افقاس زیاده پارو بکن لی پشتی دیاسپورا ادی او اولهی و آزادی جمره پیک هاتو ام دکارن به هر آوایی فکر خو بگینن ملت خو و بکاربن ریا روناک بونی جی نشان بدن افش بو مدر فتک مزنه بله اما بچن بابتا هلبسته روشا هلبستا کوین شوپی تو چاوا دبینی د سردما چونا پرانی هلبستوانان لجیهانا هلبستا پخشانی آنگو آزاد تو هلبستا کلاسیک بحث دکه باور هلبستا کلاسیک آنگو کوین شوپی بله بله یعنی هلبستا کلاسیک براستی دم نام کرده ده گله خورته ایرو دیوانا بریک و پیک کو بهر اوای لهفهاتی گهای روزا ما بریا 400 سالیه یعنی افجی ندمکه هندکه د جیانا گلک ملتان ده به رنگی پیک هاتیه امجی ملتان زیده نه پاش بماینه ملای جزیری دیوانوی گهای روزا ما لبله بریا ملای جزیری جی کسایتین وک بابا طاهری عریان وک علی حریری وک حمیدی وک گلک کسین دی نویسینه لی دیوانی وان نگهانه روزا ما هناك جوان هناك شعري وان شنت شعري وان قهنا الرجامة لي بيشتي سردما ملاي جزيري فقيه تيران شمس الدين بريفكاني يدي بيشتي وي سردما ديوان هاتنا باراستن وقهنا الرجامة بيشتي وان احمد خاني هاتيه ملاي باتي هاتيه وقالك كسندن يدي حتى 6 ساله بيستي هلبستا كلاسيك براستي جبوما ميراثك جرامبها ميراثك بهمتا لدوخه هشتيه ام ديندار وانن وهر كرديكو لكردبونا خو هاي ببه و بخواز ناسنامه خو پیناسه بکه و هندور وی ناسنامه تیرو تجی بکه پیوسته بری خو بده وی دیروکا دیرین لوان چافکانیان بگره لدیوان ملی جزیری لشعر فقیه تیران لموزین احمد خانی لمولود ملای باطی لدیوان خانه شمس الدین بریفکانی و هر وا پیوسته لوان دیوانان بگره و جوه سوده ورگره دا کو بکاربه هلبستانو حزرانو فکر و فلسفانو یا کردی آوا بکه نها ایرو جمره ادی او درفت پیکاتیه تو سروک پیمانگاه کردی لباجار لوزانه لسویسرائیل جمره بحثا به خباته بکه داناسینا و پیمانگاه و آرمان جنوه دسبروجا نزک دا چه نگلو ببخشن بله ما د گولانا 2025 ده چاره گولانه ده ما پیمانگاه کردی یا لوزانه راگهاند افدمک بو ما آماده کاریا وی دکر چبر کو لوزان ده تاریخا کردان ده دیروکا کردان ده جه کی گرینگ دگره و بمافی دستلاتداری علاقه داره یعنی کرد به پیمان لوزانه
ji mafê desthilatê bêpar hatine hiştin me xwest li vî bajarî peymangeheke Kurdî hebe ku bikaribe misyona think tankekê bilîze di warê hizr û bîra Kurdî de rolekê bilîze ji ber wê yekê me ev bibore lawik tevlî bide me pêwîstî pê dîtû me ev peymangeh ava kir hêvîdarim di warê hizra Kurdî de wê xebatên gelek serkeftî bimeşîne. Belê hêja tu wekî nivîskarekî wekî rûnaqbîrekî Kurdistanî tu dibînî îro gelek guhartinin bi lez çêdibin rojhilata navîn bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê li hevhatina Kurdî heye û her wiha ev li hevhatina Kurdîyan ev yek rêziya Kurdî girê daye bi proseya aştiyê li Bakurê Kurdistanê. Tu wek Kurdekî wek rûnaqbîrekî û her wiha nivîskarekî tu vê yekê çawa dinirxînî? Belê bi rastî wê bûyerê em gelek kêfxweş kirin yanî ji bo hemî Kurda ciyê dilxweşî û şanaziyê bû ku derdorên Kurdî, aliyên Kurdî, fraksiyonê Kurdî bikaribin yekîtiyekê pêk bînin li gel yek û du guftûgo bikin bi şertên azad û medenî li gel hev bidin û bistînin ji ber ku pêwîstiya Kurda herî zêde bi nêzîkatiya hev heye. Yani Kurd beriya ku bi milletên dîr re bidin û bistînin bi wan re diyalogekê pêk bînin û beriya ku li ittifaqa milletên dî bigerin divê li ittifaqa navxweyî bigerin. Ji ber ku heta di nav milletekî de ittifaq çê nebe, yekgirtin çê nebe, ne pêkane ew millet bi ser keve, ne pêkane ew millet bextiraşiya xwe derbas bike. Li Rojavayê Kurdistanê biya min mînakeke gelek giring derket holê, her çi qas gelek aliyên wê ne bi dilê me be jî normal e. Yani her tişt bi dilê mirov her car pêk nayê, ev tiştekî din e. Lê belê ev gav jî pêngaveke dîrokî bû, proseseke dîrokî bû. Em hêvîdarin ku gelek geştir bibe, pêştir bikeve, daxwaza milletê Kurd ev e. Yani divê partiyên Kurdî hizbayetiyê nekin, partîperestiyê nekin, serokperestiyê nekin, alîgiriyê nekin, fanatîzmê nekin. Divê heta ji destê wan bê nêzîkî hev bibin, ji hev hez bikin, destê hev bigirin. Divê hemî Kurdan tevlî desthilatê bikin, tevlî rêvebiriyê bikin. Divê hemî Kurd bikaribin di diyarkirina rêveçûnê de xwedî gotin bin, xwedî erk bin û mafê wan hebe. Ez hêvîdarim li Rojavayê Kurdistanê bi vî rengî mînakeke nû bê nîşandan ji bona ku ji hemî Kurdan re ji Kurdên li Kurdistanê û yên cîhanê re bibe model. Belê. Kesekî temaşevan me çûpînê pirsek wî heye weka bin pirse êvar baş hûn li ser wê ramanê çi difikirin ku nivîskarên Kurd di nivîsên xwe dispêrin retûrîka Kurdî û şîroveya we li ser afirîneriya nerm di wêjeya Kurdî da durî lêkulîn û termînolojiya giran a psikolojîk çi ye? Tu têgihîştî pirsa wî? Pirsa mamosta di heqoka navê wê ez neyzînim. Navê wî çima gelo dernakeve û nexuya ye? Belê Xalîl Kader di nivîse bawerim. Belê Xelîl Xidr ew xwawizim. De fermû hêja. Yani cîhanbîniya me Kurdî ye, her wek Heidegger gotiye ziman mala hebûnê ye. Yani em di zimanê xwe de hene. Em bi zimanê xwe hene, em bi wan têgeh û termînolojiya zimanê xwe hene. Ji ber vê yekê helbet nivîskarekî ku bi rastî di cîhanbîniya Kurdî de mezin bû be herî zêde. Hinek nivîskar piştre jî dikarin li Kurdî hay bibin li Kurdiya xwe vegerin. Lê berê di esasê xwe de nivîskarê ku ew şîrê Kurdî mêtibe bûî şîrê Kurdî mezin bûbe, ew nivîskar helbet wê di cîhanbîniya Kurdî de bigere û li gor wê wan têgeh û termînolojiyê bikaribîne. Nivîskarên Kurdî helbet xwe dispêrin retorîka Kurdî. Lê min qismê duduya tam fêm nekir, afirîneriya nerm de wêjeya Kurdî de dûrî lêkolîn û termînolojiya giran a psikolojîk çi ye? Ew jî bi zanînê têkildar e, bi pitporiyê têkildar e. Yani gelek nivîskarên Kurd hene ku haya wan ji Freud heye, haya wan ji Adler heye, haya wan ji Jung heye û ew dikarin wê nêrîna xwe, wê cîhanbîniya xwe refereyî van çavkaniyên cîhanî jî bikin. Yani evêna mümkün e, ev zêde zehmet nîne û bi rastî ekoleke derûnnasiyê jî di nav Kurdan de di wêjeya Kurdî de pêk hatiye. Ji ber wê yekê divê em qedrê wê bigirin. Yani Kurdî ji vî alî ve biya min zêde ne di rewşeke lawazdeye, di rewşeke baş de ye.
لبلی چی قاسی لهف هاتنه که باش پیک آنینه به تیگه و ترمینولوژیا پسیکولوژی درونناسیه یا جهانی و به تیگه و ترمینولوژی کردی یعنی یا زمانی و یا جواکی یا دیروکی کو پیک هاتیه دور در روش دیچه حالی ده دیچه آسته ده اف لیکولینه که تایبت سپسیفیک دخوازه بلکی کردین درون ناس به تایبت بکاربن لسر و مجاره زیادتر بنرخینن لی میناک از بیجم یعنی وکا پسیکانالیزی هگرم بفکرن میناک مثلا بختیار علی در رومان نوسیا کردی ده د ویجه کردی ده بیامن میناک که گلک گرینگه و گلک جی سرکفتیه یعنی مروف دما یکی وقت بختیار علی دخینه و روشه دبینه و پیش آنازیه ده کجبر و از باورم برهمین باش د کردی ده پیک هاتنه. بله مامستا گلک برهمدارن کرد هنه به زمان ترکی باش برهمان آفران بنه گلو چه برهمن ده سوارت دا هیجای کو بین ورگراندن زمان کردی ورن درخستن یعنی برهمه که جالیه ویژه‌ای و گلک سرکفتی به و نرخه کی بلند بدست خسته به هلبت او برهم دکاره لکردی به ورگراندن لبله بیامن زیادتر ام جیجی دانستندن از زمان سردست ام بری خو بدن زمان جهانی جمره چیتره جمع کردان را جبر کو باندورا زمان سردست جالیه اسیمیله و اسیمیلاسیون و گلک لما کردان دبه جبو کو ام بکاربن خوجوی چرخ اسیمیلاسیون هنه کی دین بپارێزن د شعرê de be, di romanê de be, di derûnnasiyê de be, di çi mijarê de be em berê xwe bidin wêjeya cîhanî, zimanên cîhanî weke Almanî, weke Fransî, weke İngilîzî, weke İspanyolî gelek zimanên dî em zêdetir bi wan re têkildar bin biya min wê çêtir be ez bi xwe tercih nakim ku em ji zimanên serdestê xwe zêde berheman li Kurdî wergerînin ji xwe problemeke me din heye yanî berhemek heger Tirkiya wê hebe میناک لباکوری کردستان کم کس کردیا وی دخوینن یعنی ترکیه وی تیتا خواندن لی کردیا وی نای خواندن مخابن هنک نویسکارین کرد چی دناف خود یعنی وک پرستیژه کی یعنی برهم خو به ترکی دوشینه پیشتر وردگرینه کردیا وی دوشینه لی او بخوجی باش تزانه کو او کردی وی نه تا خواندن یا قنج او کو او برهم د دسپیک د به کردی به افراندن به کردی به نویسین و پیشتر هگر قدر وی بیت گرتن و پیوستی به هبه بلکې لزمانه دیجی به ورگراندن مینا ترکی و مینا عربی و مینا گلک زمانین دی جان دوست یک جه مینا کن به یعنی جان دوست گلک پرتوکین وی لسر زمانین دن جهاتی ورگراندن جه کردی بر به عربی و بر به زمانین دی و یعنی به وی رنگی از بخواه چهتر دبینم جبو ما کرده. بله هیجا دول سر یاشار کمال چه دبیجی وک کسایت و نویسکار او پرسا ماموستا محمد جمعان یعنی من بخواد تایبتی یاشار کمال یا راستی نخوندی اجبر کو از ادبیات ترکی زیاده نخوینم بری خونادمه یعنی کم برهم هنه کو من خوندنه یاشار کمال جی بوی رنگی یاشار کمال ایرو برهم ترکی دانه یعنی برهم وی نکردینه لی لگور هنک آخافتنین وی ویدیو کو من دیتیه و لگور کسین کو او جنیز و ناس کرینه بحثا وی دکن دبیجن کو یاشار کمال مرو وکی براستی جی دلسوز بو کرد بو کردایتی خود زانی و گلک جچاندا کردی ترانسفورمی ترکی کریه لی خوزی وسانه کرا یعنی کردی ما بوی دولمندیا بوی زنگینیا جهانبینیا کردی ترکی دولمند دکن ترکی به پیش دخن ترکی گشت دکن و دکن کو ترکی زیادتر دناف کردان دا بلاف جی ببه لی هگر میناک از بیجم یاشار کمال برهمین خو به ترکی به کردی بنویسیا بلکی دیسا وی برهمین وی جبر تایبتی وان جبر گرانبهای بونا وان لترکی باتا ورگراندن لیوی بهاتا زانین کو راستیا وی برهمه اصل وی برهمه د اورجینا خدا کردیه وی وینا بالا گلک مروان گلک انسان بدا کردی لی وقتا کو به ترکیه افراند او بری مروان و بالا مروان د سر ترکی جوی عالی و پرسکریک دناو کردن باکوری کردستان ده به تایبت بیامن پکتی د اسیمیله بونه ده بله گلک نویسکارم مای کرد هنه به زاراو کرمانچکی دی نویسینن گلو نامه تجبوان چیه یعنی او زاراو بداوی زاراو کی بچوک دیمینه جریجه کی بچوک ج کرده ما حتی چرا ده نویساندن به زاراو باندورا خال سر دو زامه وک کرد و وک چاند دکه گلو تو ویا که دبینی وک دولمندی جمرا آن
لاوازی ji zimanê me re. نا هلبت دولمندیه دوی کرد همی دیالکتین خو همی دوکین خو همی شیوه گوتنین خو بپارێزin ji ber ku pluralî pirdengî pirrengî dewlemendiya zimanekî û dewlemendiya miletekî ye îro li welatên pêşketî li cîhana pêşketî jî hemî cudahî û ciyawaziyên biçûk jî têne parastin û nirx pê tê dan. Ji ber wê yekê îro mesela li Bakurê Kurdistanê bi taybet cîhanbîniyeke Kirtkî, Kirmanckî yan jî Zazakî di milkî ku dibêjin pêk hatiye kovar hene, rojname hene, wêje û edebiyatek heye û ez gelek baş û xurt jî dibînim. Yani ji aliyê muzîkê ve jî heye, ji aliyê helbestê ve jî heye, ji aliyê romanê ve û ji aliyê bîrdoziyê ve jî heye. Ev rewşeke gelek baş e û di gelek weşanên Kurdî de jî yani hem Kurmancî heye hem Zazakî heye, di milî heye. Taybet li Bakurê Kurdistanê qîmet bi her duyan jî tê dayîn û Kurd ji vî alî ve biya min xwedî helwesteke gelek başin, xwedî helwesteke gelek pêşketîne. Yani di nav Kurda de yekdengî, yekrengî, yekrengkirin tune ye. Evêna bi xwe di rastiya xwe de faşîzmek e, zordestiyeke di nav me Kurda de evêna başê ku pêk nehatiye û başê ku em hemî ciyawaziyên xwe diparêzin û bi pêş dixin. Belê. Nivîsandina bi zarava Zazakî li nav Kurdên Bakur ta çi radeyê tê xwendin? Yani li Bakurê Kurdistanê bi giştî xwendina Kurdî kêm e, ji ber ku axaftina Kurdî gelek kêm bûye. Îcar axaftin ya herî hêsan e, dema ku axaftin ev qas kêm bibe, helbet nivîsandin û xwendina nivîsînê jî gelek kêmtir dibe. Sebebê sereke yani mirov nizanin, wê alfabê nizanin, wê rêzimanê nizanin. Wexta bi alfaba ku rêzimanekê nizanibe, ew alfabe û rêziman bi zimanê wan bixwe be jî nikare tevlî wê cîhanê bibe. Ev problema Kurda heye lê ya Zazakî zêdetir bi dezavantaj e. Ji ber ku di nav Zazayan da asimilasyon pir li gor Kurmancî zêdetir bi pêş ketiye. Tirk zêdetir li ser Zazayan xebitîne û Tirka xwestiye Zazayan bi awakî hişmendî jî ji Kurdan biqetînin, qut bikin, dûr bixin. Ji ber wê yekê Zazakî zêdetir di metirsiya tunebûnê de ye. Xwendevanên wê hindiktirin lê vî 15 salên dawî de bi vebûna beşên Kurdolojiyê lîsansa Kurdî li hinek zanîngehan û bi hewla weşangeriya Kurdî, weşanxaneyên Kurdî û bi rastî bi hewla rewşenbîriya Kurdî xwendevanekî diyalektên Kurdî jî pêk hat. Yani Kurmancî di serî de xwendevanekî Zazakî jî heye û yê Kurmancî jî heye û yê diyalektên din yê Soranî jî heta ciyekî li Bakurê Kurdistanê heye. Lê bi dilê me ye helbet ne bi dilê me ye. Lê wê pêştir biçe. Yani çünkü êdî sosyal medya bi taybet mesela li Bakurê Kurdistanê êdî em dibînin ku bi sedan însan li ser X'ê, li ser Twitterê, li ser Facebookê, li ser Instagramê fêrî alfaba Kurdî dibin, fêrî nivîsîna Kurdî dibin, weke dibistanekê, weke ekolekê ji xwe re dikin fêrgeh û dest bi xwendina Kurdî dikin. Yani bêyî ku li dibistanan perwerdehiyê bibînin lê di sosyal medyaya sosyal de di medyaya civakî de fêrî Kurdî dibin. Evêna Kurdî xwendevaniya Kurdî hinekî pêştir xistiye hem ji aliyê Kurmancî ve hem ji aliyê Zazakî ve. Belê. Mamosta em gihan dawiya vê hevpeyvînê em ê bi helbestekê ji te bernameya xwe dawî bikin. Spasiyek germ ji bo tevlîbûna te, her wiha em serkeftinê ji te re dixwazin. Gelek spas ji bo vê derfetê ez silav û hezkirinên xwe ji bo hemî Kurdan bi taybet Kurdên Rojavayê Kurdistanê ku şanaziya me ne ez ji hemiyan re hezkirin û silavên xwe pêşkêş dikim û dema we xweş be. Gelek spas. Spas. Niha em ê helbestekê ji te guhdar bikin. Belê. Mamosta te dengên bihîst? Aha tu dixwazî ez bixwînim migo belkî tê ji qeydê li me bidî guhdarîkirin. Na, em dixwazin bi dengê te bibîsin. Ger okey. Belê. Ez Em ê vê helbestê bernama xwe bi dawî bikin. Heta xelekek din bibînin xêr û xweşiyê de. Fermû. gelek spas lê ez helbesteke xwe bixwînim yan helbesteke klasîk bixwînim. Tu azadî. Tu azadî. Tu çi helbestê dixwînî bixwînî. Destûra te ez pirtûka xwe bigrin. Belê. Ev pirtûka min a şeirê ye navê Sewt ez ê ji vir şerekê bixwînim. Belê.
Peyvê ava xwe ji ser min birî. Bîrekê dikolim di kûrahiya xwe de. Stargehekê ava dikim di bin erdê de. Hişê xwe yê şûştî gav bi gav radixim. Jiyana morîstankekê çend salin, bostek çûyîn çend rojên wê ne. Pîvanên nû diafirînim, hevalên nû ji xwe re peyda dikim. Avakirina qonaxa li serê firaz didome, bilind bûne bircên wê, lê kes nabîne û bila nebîne. Ma ne ew e ku ez hikûmraniya xwe bimeşînim tê de? Çima ez ê xwe bikim bendeyê çepik û çavan? Mîna lîstikvanekî di şanoyê de taca siltan hildaye. Peyvê ava xwe ji ser min birî. Bi sedan bîr vebûn di perestgeha min de. Kemerên binerdî, av û şîr û şerabê tînin ji qonaxên sedsalan. Perîzad û merîzad rêhevaliya min dikin li mêvandariya hezar salan. Her mîr û mêrxasek bi awayekî pêşwaziya min dike, her jinxasek bi awayekî qebûl dike diyariyên min. Min rêyek vekir, xetek kêşa xurûcek kir. Min çok neşikandin, netebitîm di şikefta xwe de. Vegeriyam di rehê min de xwîn miçiqî, eşq diherike. Heq li pişta min e, jê dilnîya me, dewran qulibîn ez li pîya me.